Kedamtang arkoni phaing korai sirni Anti-Corruption Youth Power of Assam Mission pen ke claim kedam Japan Diphu Regional Committee arpu kimi kachepek pon Karbi Anglong atok ano along rat akisung kelang cari dun Japan Karbi Anglong hempi Diphu along ta ACYPA aro seng ponsi Mission pen ke Japan Japan arpu kimi chepek ponlo Bangso amai along Karbi Anglong District Committee amai phu Chitra Bora pen mai je pahem phu ponsi chunbang Sonsing Tiso pen mai ke pha lam the lapen alohi ke pachinia por en ponlo ACYPA Diphu Regional Committee Mesen pen ke Japan Japan Rahul Teron mai phu Toro Singh Teron aphan chunbang Rajen Tiso dun mai phu Sunil Tiso rap chunbang lapen penang arabang phu atuma phan arpu chepek ponsi Mesen pen bangso amai pachun pon আৰু আমাৰ আগত যি কমিটি আছিলে ডিফুট আঞ্চলিক ৰিজনেল কমিটি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে 12 তাৰিখে আমি জানুৱাৰী 12 তাৰিখে আমি ভংগ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি সেই কমিটি নতুনকৈ গঠন কৰিছোঁ আৰু গঠন কৰি সভাপতি প্ৰেসিডেন্ট দায়িত্ব দিছোঁ আমি ৰাহুল তেৰান তাৰপিছত জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী তৰো সিং তেৰান ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আমি দিছোঁ ৰাজেন টিসু এসিস্টেন্ট সেক্ৰেটাৰী সুনীল টিসু অফিস সেক্ৰেটাৰী ৰেন সিং ইৰংপি ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী জয় সিং টিমুং অৰ্গেনাইজেশ্যন সেক্ৰেটাৰী টেন সিং ইণ্টি তাৰপিছত আপোনাৰ স্পৰ্ট সেক্ৰেটাৰী ৰাম সং তেৰণ itu nitum anti-corruption ni power Assam atum Karbi Anglong district atulo selang tum nil tum kuning ri manggalang tum kapre men seng song kenili tum mengatana pudun de selang tum kapre so amen pen seng kusong de nitum da ning bangan ning dud de sila tum kapre song seng lo bote nitum da sapur lo la penang penang dang penang ko selang handa kan lo lasi alang bang kapre men bang la sila re ke mo porsi nitum la eba nitum song pen central committee la jitu kachingwai pen je asoi mahang pathek lu pen je award pinai bola tumisi kachingwai dulu mati di pen la 2018 pen ke la award tak ipon lo he la sini li bang ke ratu bang manghuna ni ma kusi ni li pidamji ate ni tu si ene support salam lo he di mane phan award pg bolote alang si bang ke alang buko je kami ke claim post ini phane vote bang na pilo buko na de si alang phan jenaba ta ku alang li phan pilo alang phan buko je na phan ke ni tung na tung kami claim lo ba na tung mission lo la sin ni phan bang ke award and pg ba award and pg mane na ipo bolo tenge hala somen penge tangka mase koson si hang ko hala so tangka alang phan hang lo bote alang mane press meet do ve ko la somun ke jela tuma song ke tangka ke hang votarang pilo ra plus evotamen ben tangka ne ke hang ko hat so tumsi press meet do jima buni ga matha News Report Karbi Anglong Live